Voin hi September ni som paruk sang ni som ni pa ni zirtop ni ania. In zafa in chibai levek ule. UPA dalit mei che unaw pa ni pong sual le ti hlumtu teman an ni. Uttar Pradesh Police te chuan Lakhimpur Kheria dalit mei che unaw pa ni. Kumsom pangale som pasari mi te pong sual le thattua pu. Mi paruk an man toa. He poi khoina thlenga in nam hnoi te chu man kim an ni to ti an soi. Nilai ni tlai khan unaw mei che pa ni te ruang hi. Tomolin puruwa khua thingkunga in khaya mu an nia. Dr. Pathumin an ruang te an endik nuwa. Ti hlum an ni main pong sual an ni ti an soi. Superintendent of Police Sanjeev Suman chuan. Mi paruk zinga pakhat chu mei chia te veng mi ani ti soin. Midang Pathum te po chu mei chia te mel riat te an ni ati. Mi Pathum te hian mei che pahnih te hi an motorbike a purin. An nuwa an pong sual zuya. An dupata chuan an rek hlum zui bok. An tha nuwa an trian pahnih te kawin. An ruang hi thingkunga an khaya ni. Mi paruk te hi tual tha le pong sual thu boi siam sak niin. Mei che pahnih te hi kumtling lo an nia wangin. Protection of Child Against Sexual Offence. Pokso ek nuaya. Thu boi dang siam tel sak an ni bok ani.